رادیو دنگ گلدن باش کو دارن هجا ایرونو زیچره 2024 اینه و ام برنامه که نو یا جن اکتوال بوارنه اما دوی برنامه خوده رشکوژیا لکرکوک و قتل کرنا جنا تکوشر فریال سلیمان خالد بناسناف زلال زاروس بکن روژف و سبب لپایتخت سوید ستوکولم کنفرانس جنجان آزادی پیکوره و دروژان دوام بکه کمیته جنولوژی حلب افرین و شه بایجی بهوره ببونی سال وگرا داگیر کرنا افرین بمجارا گوارتنا دموگرافیک و قرکرنا جنان پانل دارخستن دانین گریک پار وکرن یک جروجا سرکی جنان به دستخستنا قادن خوین آزاده و به ارمانجه خوش بو هل بجارتنین خوجی سویه کی آداره آماده دکن و ایرو انداما کمیتی آماده کار او کنفرانسا جنجیان آزادی سلما ارماک انداما ناوندا لیکولینین جنولوژیا افرین و بیجن کو بتایبتی شهبایه روژیان حسین و برپرسا مجلس جنان تفگر آزادی سارا ریزان و بردفکا مجلس جنان آپارتی هرمین دموکراتیک بریوان با چیجی ببین میوانین ما بله گودارین هجال بد سمی بری خوابدن خاباتن هل بجارت نیج بکوج بو جنان یک جروجه وین سرکی لبره نوچه کی کنده دستی مدم خوازن جاره کدن ببیر بخن و جواره و نوچه جراگینن آگاهی که کتن بردستی ما ایروجی پار وکیل نافچه گمگما موشه دوزاروک دالقان دی هاتن دیتن بویا راسو سرت لتاخای کلتور آگم گمی قومی دمازاروک این کچ حتی دان ایواری ناچن ماله مالبات کهون تفگره و بپایوان دادچن مالبات پید حسن کو دوزاروک بناوه PA و ZT هات ندارقاندن خواندکارین پولا هشتان این 14 سالی PA و ZT لمالا ترکیریا باوی PA هاتن دارقاندن لگوری آگاهی جن نوسه باوی PA جمال لمالا خواه یکو بردای هر دو زاروک دارقاندی دیتنه پولیس و تیمین تندرسی برای خودان جه بویره تثبیت کرد که هر دو زاروک جانا خوش دستانه ترمن هر دو زاروکان پیشی برن ناخوشخانه پاشیجی جور برن سازیات با عدلی یا موشه ولی گودارین هجان نهاجی حوالی من آگاهی دادن که بردفکا مجلس جنان آپارتی هرمین دموکراتیک بریوان bahçeci بمره ریزدار بریوان دم باشم خیراتن وشانامه گلو دنگم تیبه بریوان bahçeci بمره یا الو دم باش دم باش دنگتی دنگی بله نوتی نوهات هم بخیراتن وشانامه بله ما سرسره گوت سرسره سپاس دیکن سروچاف صاحبه ما بحث کرد کو یک بیجو کو روژاوین سرکی جنان به دست خستنا قادن خوین آزاده کو ام بیجو کو دو سرده مجالی دولت آترک باهاتی داگیر کرن لبله بچکی ام دیسا به بحث بکن کو بطایبتی خباتین پیشل بجارتنی پیک هاتن و جاره نامزد بطایبتی جالی گل و هاتن هل بجارتن هون وی که چاوا دنرخینه بطایبتی پرگاله که چاوا و خواسون ساز بکن یانجی هم دم پارتی هم وک پارتی هرمین دموکراتیک گل و پیواجی و چاوا دن بینه شوارا چگوتن چاوا شروع وکره بله از دیسا تماشاوانا برزداری سلاف دکم و همو حوالین می گرتگه جیده دی زندانه ده گریفا برچبونه جی از برزداری سلاف دکم و جی بحث کر براستی و کنزانن بگنال پریم او مهل بجارتنه اک مدار بحث کر پشتی مهل بجارتنه هم چون نافگل خواه ما وک رخنه و رخنه دانی ما دا دوی دره ده تشتی هوله درکت شخوا زاتن تواهی چاپمنیه دشوپاند ما يعني قال اف دنرخاند دوی هل بجارتنه ده وك دنگي ما وك رنگي ما انج وك إرادا ما دوی خود وی درین ندید جبر وی یکی جی دوی هلبجارتنا هرمی ده ما اف دا دست و بگنال پری وک پارتیا سیاسی ما يعني سياسة ديك
ما اف وک بگر ما پار وکر و گل جید وی حالی در رنگی خو دیار کر بله یا نها جی وک و جی بحث کر راستی جی ام جوی بیواجر دبیجن شلنا yani şahiya demokrasiye di gava mere lê dinêre ev şahiya demokrasiyê de rastî gel çiqasî xwedî li vîna xwe derdikeve xwedî li şaredariyê xwe derdikeve an jî di pêvajoya ew ê bê bi çi rengî ew ê xwedî lê derkeve dengê xwe rengê xwe tê de bivîne em vê wînê baş dibînin yanî belkî temaşevana jî di ser ekrana de dîtin bi rastî jî bi ji heftê heya heştê yani hemû gel ji bona were vîna xwe tê bibîne dengê xwe bikar bîne hatin ser sindoqa û hatin rengê xwe li wê derê jî bikaranî tiştê herî di wê derê balkêş bala me kişandê heya encama sindoqa derket jî gel بله wê derê terk nedikir û li wê derê dima û ji bona ew encama derketî çi qasî xwe tê dibîne wê bivîne ya herî balkêş ya dinê jî yani bi her hewayî rastî jî mere hestiyarî jî didît yani dayîkê me taybetî li wê derê bêtir xwe didît û li wê derê tu yani qat jî bera nedida hem dengê xwe bikaranî bi awayekî girseyî hem dengê xwe bikaranî hem jî xwedî lê derketinek xurt û mezin hebû em hêvî dikin kî ev pêvajoya niha dest pêkiriye ew ê pêşiya me ronî bike kî em di wê baweriyê jî denin بله ya dinê jî yani sîstemek nuhe em behsa demokrasiyê dikin erê rast e her çi qasî me ev pêvajoya vî rengî me nirxand an jî me pêkanî tabii ki de kemaniyê me jî çêbû bo genelperî herî hawiyê teknîkî ama vêya jî nuhe wek me got di cîhanê de pêvajoyek yekemîn mînakek yekemîn çêbû ew qas berfir e bi vî rengî jî tabii ki de wê kemanî jî çêbibe di va kemaniya de em ê pêvajoya pêşiyê de xwe bibînin gora wê jî nexşereya xwe yê pêşero jî em ê derxin yanî بکی ناهی اگر که هون بکارن آگاهی بدن ما گل اف پیواجوی چاوا دوام بکه سرلیدان و بیجن کو yani bir şekilde ki çava heri zelal ve Dem Parti namzetin hoş kere bikin. Yani ji hata kengi. belê yani wekû zanin yani me sê bajarê mezin wek em dibên bajarê mezin em ê pêkhanî ev hilbijartina ya dinê jî hinek cî jî wek dihaliyê hem denge hem vesaire vana jî pêvajoya pêşî em ê wana diyar bikin Bel. ya dinê jî wekû zanin yani bi rastî jî pêvajoyek pir girîng bû nêzîkî nod bajarê nêzîkî 100,000 deng hat bikaranîn di niha jî de wek Amedê em karibî vêjin 21 mehê yani vê bazara pêşiya me yekşemê ew ê biborîne lehdê ew ê hevalê Bele yekşeme wê dîsa bastı. yekşeme ew ê wê rojê wê dîsa Amedê here tura duyemîn yani ev ê aslında wek demokrasiyekê jî bi rastî jî derdixe holê Bele. yani tu kes cara yekemîn derneket holê her kesî wî halî dixwedît em çûn tura duyemîn ji wekû zanî wek wan wek Amed wek Mêrdîn Bele. Amed jî ji ber teknîkî hinek piştgirêk hebû ew ê jî serrast bibin ew ê jî vê yekşemê em ê dîsa herin tura duyemîn ji bo giştî pêvajoya dinê jî wada tevahî bajarê me diyar bû û piştre jî em ê dîrokek pir nêz de em ê namzetê xwe diyar bikin û em ê bibin raya giştî. Berivan Bahçeci zor spas dikim ve dema xweş me re veqetan karo xewatê ki gelekî zêde li pêşa wê here bin ji niha ve dibêjim serkeftin ya me û ya we Gelek hemûya be. spas gelek Gelek spas memnun. ji we jî qewet be dem baş.
بله گودارین هیجا سازی و دزگان لدیجی کشنا فریال سلیمان خالد لکرکوک نرازی بون نشاندان دول باجر کرکوک ایریشکی رشکوش پیک هات سیاست مدارجن آج روجاوای کردستان فریال سلیمان خالد هات قتل کرد فریال دنا و کارو خواتین خودوکی زلال زاوروز هات ناس کردن قاسی هات زانی جبو سردانا سازی و دزگان چوبو کرکوک بویا لتاقا سرچنار پیک هات دو دانه نیورو دو کسین لموتورسیکلت سوار و رو گرتی بچکان فریال گلاباران کرن هشت فیشک لیکت فریا سلیمان به ناسناو زلال زاروس ناسکری لجیه بویره شهید بو سازی و دستگان درباره کشتناوی ده داخوی نیدان نرازی بو نشاندان مجلس کنگرسار رشکوژین لباشور پیک ده شرمزار کرو واگود فریا لروجاوای کردستان نوا مالباته که ولات پرور مزن بو بناسکنا تفگر آزادی تکوشنا جنان رحوی ولات پرور هین قویم بو بناو زلال زاگرو سویک سالانج بو دو دوزا آزادی تکوشین کر هید تمن بچوک دست به کارو خبات کر حتی شهید بو تجاری دست جی تکوشنه برندا هر در خبات کر جیچاین کردستان حتی دروی ولات جباجر بگیره حتی گندان لهر دری شوپک جخواهشت لارمنستان دناوا خلکمه ازدیده خباتین رخصتن کرنه کر جوان هیز گرد و هیز داوان کنگرستار دازانی کو ایریش به هفکاری زینیتا خواه کریه حمیزه دجمنه گله کرد پدک و سیخورین دولت آتر چبویه و هادومان جیجنا شورشگر زانا و پیشنگ دترسن ما اف ترس جی کشتنا ناگیان آکار سلدید باشور کردستانه برشکوژان تجایا اف روشکی مدرسیداره امبانگ لجنان حمویان دکن رابط سرخوا خودی لجنه تکوشر این آزادی درکبن و جبو دمل دست ایریش و ایریشکار رونی ببن وارن جزا کرن جی زختی بکن جو حکومت عراق جی دخوازن رشکوژه رونی بکن کوجران دار زینن هکر کوجر نین دیتن و اشکره کرن ده اف یک وره واتی که حکومت عراق و باشور کردستان هفکارن و بویرینه کوجرن فریال سلیمان خالد انگو زلال زاگروسن مالبات شهیدان کانتونا افرین و تفگر آزادی جی داخوینه داد داخوینه ده هات گوتن امروش کوجیال دیجی شورشگر تکوشارا شورشگر زلال حسکی شرمزار دیکن اف ایریش راست به دولت ترور و گریدا یتکیلیا و ایریش به استخبارات و سیخور دولت ترک رهیا دم هاتی عالیه ناون تبی به تایبتی رخصتن تکیلار لهمبری و به سکنون نهیلن اف سوچوارن دوباره کرن سوچداران جزا بکن بردف که تفگر آزادی جواکا کردستان جی جبو دازانین کجبو سردانه چوبو کرکوک وها گوت هم وقت تفگر آزادی همو ایریش و کریارین ترورین لدیجی هر والاتیه که کرد دیکرن بتوندی شرمزار کن ولی ناجی سارا رضا برپرسا مجلس جنان آتفگر آزادی بمریه هوا سارا دم باشت بخیراتی و شنامه دم باش خواهی هجا ولی هوا سارا ما بحث کر بیکا روشکی چاوا رودا دو بتایبتی لکرکوکی رشکوژیه که پیکات و که تفگر آزادی هم وی رشکوژیه چاوا دنرخینن پیامه و چیه لكسايتي هبال فيال فريال سليمان واقش شيداني ازادي خواص وبيدينين وست بشني خومان نوي دكين بداخوا دنيا لكركوك لا روشكي تمو مجاهدة لا روشكي نخوازلا ودا جنا بيشان جنا ازادي خوا جنا شورشگير کە بۆ کار و خەباتی ژنان لە باشووری کوردستان و ڕێکخراوەکانی سەردانکردنی ڕێکخراوەکانی ژنان لە باشووری کوردستان هاتە بۆ چڤین بکالێرە بەڵام بەداخەوە دەستی ڕەشی دوژمنانی ئێمە و ناحەزانی ئێمە گەشتە ئەو هەواڵ ژنە و شەهیدکردنێ لە کەرکووک ئێمە وەکو ژنانی تەفگەری ئازادی وەکو ژنانی باشووری کوردستان ئەو کارە مەحکوم و شەرمەزار دەکەین و هەڵوێستمان دەبێ بەرامبەر بە ئەو ژنانەی کە لە باشووری کوردستانە کۆمەڵکوش دەکرێن و ژنە ئازادی خوازان ئەو ژنانەی کە ئەمڕۆ پێشنگایەتی دەکەن بۆ کار و خەباتی ژنان بۆ شارکردنەوەی ژنان دژمنانی ئێمە و عقلێتی پیاوسالاری و عقلێتی ئەو سیستەما قبولی ناکەن و ناخوازن ژنان ئازاد بن ناخوازن ژنان وشیار بن و کار لەسەر ئەو ژنانە دەکەن و ژنانە بە ئامانج دەگرن و تیرۆریان دەکەن
لە باشووری کوردستاندا لە هەواڵناگیهانەوە بگرە لە مامۆستاجییان لە هەولێر کە تیرۆر کرا لەسەر دەنگی ئازادی و مافی ژن کاری خەباتی دەکرد ئەو تیرۆر کرا و لەسەر هەواڵانی گشتی کە لە باشووری کوردستاندا کۆمەڵکوژیە کرێن تیرۆرە کرێن شەهید دەکرێن ئەو دەسەڵاتی کە ئەمڕۆ باشووری کوردستان بەڕێوە با دەسەڵاتێکی پاشلە لە هەموو ڕوویەکەوە دەسەڵاتێکە هاوکاریکردنی دژمن دەکا هەمومان دەزانین کە پارتی دموکراتی کوردستان بۆتە چاوساخی دژمنان بۆتە چاوساخی سیخوڕان بۆتە چاوساخی ئەوانەی کە ئەمڕۆ بەرامبەر بە ژنان و بەرامبەر بە ئازادی خوازان کاری خوان دەکەن و سیخوڕی دەکەن ئەو بۆتە چاوساخی یەکەم بۆیان ئەبینین چۆن بە دەرگای وڵات کردووە بۆ دژمنانی ئێمە ئەوەی کە دەنگی ئازادی هەبێ لە باشووری کوردستاندا یا زیندان دەکرێت یا شەهید دەکرێت هەر کەسێک لە باشووری کوردستاندا دەنگی ئازادی هەبێت دەسەڵاتداران و دژمنانی ئێمە ئەو ئەقلێتی کە ئەقلێتی سیستەمی سەرمایه‌داری و ئەقلێتی پیاوسالاریە ئەمڕۆ قبوڵی ناکەن بۆیە هەواڵ فریال سلێمان لە کەرکووک تیرۆر کرا چونکە بوونی ژنی ئازاد و پێشنگایەتی ژنانی ئازاد مەترسی بۆ سەر سیستەمی دەسەڵاتدارێتی ئەبینن بۆ ئەو ئەقلێتە ئەبینن بۆیە هەمیشا ژنانەکەنە ئاماج بەداخەوە هەواڵ فریالیش یەکێ بوو لەو ژنە کۆشەرانەی کە بە هەموو تەمەنی خۆی کار و خەبات و تێکۆشانی کرد بۆ ئازادی ژن و ڕێچکەی هەواڵ ساکینە و هەواڵانی بە میراث بینی و لەسەر ڕێو ڕێبازی ئەوان بەردەوام بوو تا شەهیدبوونیشی ئەو سوور بوو لەسەر کار و خەباتی گشتی وڵاتەکەی و لەسەر ئازادی ژن پێشنگایەتیە کرد و تێکۆشانیە کرد و هەتاکو دوێنێ کە گیانی بەخشی ئێمە وەکو ژنانی تەفگەری ئازادی وەکو ژنانی ئازادی خواست ئەوانە بە میراثێکی میراثێکی گەورە بۆ خۆمانیان دەبینین و ڕێو ڕێبازیان بەردەوامەکەین و داوا لە حکومەتی عێراقەکەین کە بەدواچوون بکە و ئەوانەی کە هەواڵفریانیان تیرۆر کرد دەبێ بە سزای دادگا بگەن و باجی ئەو تاوانانە وەربگرن و دەوڵەتی تورکیا بە کاری یەکەم ئەبینین لەو تیرۆرەدا چونکە دەرگای بۆ واڵایە و لە ناو باشووری کوردستانە کاری خۆی دەکات کاری تیرۆرکردنی ژنانی ئازاد و ئازادی خوازان دەکات بەێ سەرە ڕێزا زۆر سپاس دکەم هون تەوری بەشانامە بوون و بناوێت تەفگەر ئازادی نرخاند گەلێک سپاس دکەم دەم باش سەرکەفتنیش وەردخوازن سپاس بۆ ئێوە ژن ژیان ئازادی و شەهید نامرێت سپاس دکەم بەلێ گۆدارێن هێژا هەلبەت ئەف بویەرە ڕەشکوژێک و لە کەرکووکێ پێکتی یەک ژوان نیشانەیانەک و خەتەرەیەکی گەلێک مەزن هەلبەت لە کەرکووکێ هەیە وەکە هەم دزانن وەزیرێکار و دەربەیە دەوڵەتا ترک هاکان فیدانجی گەلێک دڤی والیدە گەف خوارە بوو gelek aliyan de nirxandin hinin û daxuyenî hinin koordinasyona kêjekê jî derbarê vê yekê de daxuyenek de got kêjekê got hesab wê ji kujerên Firyal Xalid bêpirsin koordinasyona kêjekê derbarê şêdkirina Firyal de wiha got dewleta Tirka Xirker kujerên jinê û faşîst rûyê xwe yê qirêj bixwîn tarî li Kerkûkê bi şêdkirina siyasetmedar şûreşgera Kurd Firyal Silêman Xalid carekê din nîşan da em dibêjin ev ê hesab ji dewleta Tirka faşîst xizmetkar û tetîkêşên wan bipirsin vê yekê li ser bingeha xweparastinê bikin helbet berfrehiya daxuyenê hevalê min wê serê saetê di bültenê de bi parve bikin em yek berê xwe bidin kar û xebatekî girîng li pêşiya jinayê bi taybetî me behs kir ku wê li paytexta Swêd Stockholmê konferansa jin jiyan azadiyê bê li darxistin konferans jî bi duruşma jin jiyan azadî ber bi şûreşa jinan ve wê sibe dest pê bike heta 21 çile dewam bike ango durujan bi performansa estêre mortezayî wê dest pê bike gelek panel henin bi berfre he gelek mêvan henin mêvanên hêja henin niha jî endama komîteya amadekariya konferansê Selma Irmakemê bikin mêvan hinekî naveroka konferansê jê bipirsin bi taybetî wekê beşdar bibe
کنفرانس آرمانجا ویچه ددمی که وحده لدار قصنا به کنفرانسی خودی گرینگی که چاوایه میجی بپرسن لگوهدار بکن بريز سلمى رماك دم باش ومخيرات وشانما دم باش مرحبا جواري سپاس دکن بلی مهنه بحث کر بکا کنفرانس بکی جان دروش می پیکتی کنگی دست بیده که لیبلی هم جوگو دار بکن کنفرانس خودی گرینگی که چاوایه و تام ده دمه که وها کو بریا گاوه که بحثارش کو جال کرکو که دیکر بطایبتی اف کنفرانس جبو جنو پاراسنا ویجی روژه بکی سرکی به سی دروشمن کو بطایبتی جی خواه پاراسنا جنشان آزادی هون چه دوی جنم لوگو دار بکن اگر که هبه درباره کنفرانس ناوره که ویجی هون ما آگاه دار بکن و باش به از گلک سپاس کم بو دعوت کرناوه و سلاو دکم لگوه داروانی متوا بریزداری وكا وجه أن زمان دست بكرة خوازم فريال سليمان خالد أو حوالا ماكو لكركوكي حتى قتل كرن بكوشنكي خاينتي وأمكار بيجين شرمزاري أزوي بريزاري ببيرتينم لكسياتا ويد أو جنين هيجا كودة كوشنا جنادة جيانا خوش دستان تواهي بريزاري جارك يدن ببيرتينم فريال سليمان هلبت نا يا يكمين حوالا مي کو هاتیه کشتن ده تبگرا جنین کرده تکو شرکه سیاست مدارکه و مخابن وسط دیارکو او نبه داوینجی لیم دخوازن ویا ببیجن فریال سلیمان خالد و ام وکه حوالین وی وکه تکو شرین سیاست مدارین جند جبو گلی کرد تید کوشن تجاری گاو پاش و ناویجن و گریدای بیرانین حوالی خواه امی جیانا خواه و تکوشین خواه بردوام بکن بلکه لسر وی خالجی پشره قدما مهب ام چند گوتنا کاربن بیجن جبرکو گرینگی وکا وجه انی زمان دمکی تایبته بوان گوتنانا دخوازم بیجم وکا بیرانینا فریال سلیمان جی و بوی اوای ام بی کنفرانسی بنرخینن گوهداروانی ما بلکی افدمکه دشوپینن اما دکاری کنفرانسا ما یا ام به جن جیان آزادی بر به شورش جنان و دچن ناوی کنفرانسا ما اوه هون زانن ده روشلات کردستانی ده دل ایرانی شورشک به همپا درکت هولی ده کسیتا جنین کرد بوی آوائی وکا آگره که چروسکک ویکت و لدنیای تواهی بلاو بو جینا آمینی بو سمبولا و سرهلدانه و راپرینی جینا آمینی کیه گهداروانی مجنیز و دناسن او کچه که کرده که خواندوانه که هاتیه گشته لتهران بگرن تنه شرپاوی هنه کیجی سری و هرگیه تل پوری و خوانه دکه و پولیسین سنج ين اخلاق قاشو اخلاق و دگرن و بنچاو دکن و اشکنجه پیدکن و ده انجام و اشکنجه یاده جینا آمینی مخابن جیانا خواج دست ده و ده شهید کرن بناوی جینا آمینی و لسر و هسته هند زانن براستی تکوشینه و راپرینه که گلری یا جواکی دست بیکر امکارم ببیجن جینا آمینی وکا اسکانه که قدحه که تجا آو به و او جی داملا داوی به یعنی بوی آوی دلو پا داوی به جبرکو گل جن ایدی گوتن ایدی بسه yani hatta dev hatine jiyana wan her gidiçe teng dibe her diçe hi zedetir dikeve xateriye dikeve tengasiye dibe zindan ji bo jina dibe cehennem ji bo jina jiyan merveye ki mahsa amini bu emça bejin weka dilopeke dawi bu çiruskek ji bo agireki vekeve lehember pergala bavik salari lehember pergala oli ya İran'e ber rejima ya mullayan o ev mecbuyen zlaman ya mertiye ya destlatariye em karim vana teva behevre binirxinin lehember van destlatariyana tevahi sen nave jine tekoşinek dest bekir o jin jiyan azadi ev duruşmayan jin jiyan azadi burası xwesteka jine xwesteka civaki tevahi ani zaman
ده هەبۆکێکی ده ئەم کارم بێژن فەلسفەیەک دەرکەت ئورتی ده هەبۆکێکی دروشمەیەکی ده پارادیگمایا ژیانێکی هاتە گوتن هاتە بلێفکردن دەرکەتە قادا جواکێ و دڤردم ئەم دەبێژن لە دنیایە تەوا بەلاو بوو ژنێن دنیایە ڕێخستنێن ژنان ڕێخستنێن ژنێن بندەست و تەکۆشەر جواکا سیویل کار بيجن جي اوروبا حيا امريكا جي امريكا حيا اسيا و هر دري دنيا ده روشلاتا نابين هر وها اف دنك بلاوبو دنگي جنين كرد لسان ناوي جينا اميني بتكوشينا ناوي جين جيان ازادي بيرنگي بلاوبو ايجا جين جيان ازادي وتياوي چبو چما اوقاس دنگ ودا جبكو جيانا مروف هر ایرو روش هر گده چه محافظه کار دبه دنیای بری آنا 5 سالی امکارم بنرخینی که دنیای ایرو پیشکتی تر بو ایرو رو ام هی زیده تر پاش کتنه جبر چه جبر که دستلاتاری هم میر هی زیده تر سردست بویه دستلاتاری محافظه کاری راستگری و فاشیزم بخواه لسر ناوی دین به لسر ناوی ایدولوژین جور به جور به نتو پرستی به نتو پروری به آنجی لسر ایدولوژین نجات پرستی به لسر ایدولوژین چپکرین که پشورو به بوی آوایی هر گده چه فاشیزمک پیشت که به جیانا جواکی بخواه دبن خطریه که دیه جواک جهلا دستلات دارا بچه آوایی تی کنترول کرن هلبت دکسیتا جنی ده تی کنترول کرن وقتا جن بین تسلیم گرتن وقتا جن گته که بین کنترولی جخبر جواکشی دکه بین کنترولی یعنی بوچه بوکو جیان نوکه پروپاگاندایی که ام ببیجن دی کسیتا جنی ده جنداده به کسیتا جنی ده هر تشت آواده به آنجی هلد وشه دستلاتار وی تشتی گلک باش تزانن هەگە زانبن کانیا چاوکانیان ژیانی زوهابکن ئاژی بدەست بخینن ئاژی دەستینن سەر ئەوێ جوواکێ تەواهی لە گۆرا خۆستەکە خوا لە گۆرا بیردۆزیە خوا لە گۆرا بەژەوەندیە خوا ژنوڤەکارن ساز بکن ئاژی بڕێڤە ببن بەروەیەکی ئەولی ژن تێن تەسلیم گرتن لە هەر دەرێ دنیایێ ئیرۆ ڕۆ قەتلیاما ژنا دەست ئاوێتنە ژنان مافێن ژنان بمپێکردن هەمان دەمێ مافێ مرۆڤ بمپێکردن دکەساتە ژنێ دێ هەرگی دچە پێش دچە يعني لأفغانستان بيرنجية لإيران بيرنجية لعراق روشلاتا نابين بيرنجية حتى مكارميجي لأوروبا بيرنجية لأمريكا هر وها بيرنجية وين لاتيني وين داريندن لهر داري قتلياما جنا هر قد چه زيده دبه لهر داري دس آبيتنا جنا هر قد چه زيده دبه دناف جواكي دا جن جيان الدين بكشاندن للسويد نها للسويد لستوكولمي ما بجنين سويد رأم أخفينا كو سويد أم دزانن دما في جنان ده بلكي دولتك ميناكا لدنياي ليه وقتاق ام دا اخفن دا بيجن كو هرگد چه دوی ولاتی جي هشمندی تی گوهرتن جبو جنان هنک تشت تین گوهرتن بچه آوائی اف چنده که نو سا چنده کو جن دناو جیانی دنه جن هر قاده دا جی دگرن و نحو جی ماکازاگونه ده ماکازاگونه جی دگره ده جواکی ده تشک چنده که ویرنگی حتی رونشکاندن لی ایرو رو ام دنرن به باندورا گوهراندنا جیانی یا دنیای و فراستا دستلاتداری فراستا فاشیزما باوک سالاری فاشیزما هشمندی میر مخابن هر جین دموکراتجی هر گدچه تی ودگوهره دفردشی ام دبینن کو دنیا بر بخطریه که بدچه دکسیاتا جنی ده بر بخطریه که بدچه باوی ام دبیجن هگر ام دخوازن جیانی آزاد بکن هگر ام دخوازن جیانه که کو وکا ام دخوازن پیشکتی پیک بینن آوا بکن گرک ام جنی بپارزن جن دجواکی ده جی خواه بگره او دستلاتداری او بندستیا جنی جهولی رابه تکوشینا جنا جه هر قاده ده به پیشکری کرن
به پاراستن و او آگر گور ببه بروی که از دبیجم کو دروشمه جنجیان آزادی لهر در دنیای و به تایبت جهلا جناوه وکه دروشمه که یا شورشگری یا جنا یا هفپار یا تکوشینا جنا یا دنیای یا هفپار هاته دیتن و هاته قبول کرن و هاته حس کرن و هاته بلیف کرن ببی او یعنی واته که و هی کو گهشتیه جیانی گهشتیه جنا گهشتیه پرسکریکن جنا بین زمان یعنی جیه خودیتیه از دروشمه کو جنا پاراستنه و جن وکا دروشمه خواه یا شورشگری دیتنه او دانه مشاندن با ما گلک گرینگه هم شورش و پاراستنه و شورشی دست پی که اسکارم وانا بیجم جبو واته یاوی چی بوم ایجا دخوازم بردوام بکم اری شورشک دست پیکر لی شورش وکا آگرکی هگر مروف نکاره به وی آگری کنترل بکی بسازی بکی بریک و پیک بکی امکارم بیجن پارادیگمایا که و فراست که و ساز نکه ناورو کاوی برخستن نکه مخابن او آگر پشتی دمکه دمره دچه و دمره جبوکو شورشا یا ایران دست بکری جنجیان آزادی روشلات کردستان دست بکری و لدنیای بلا بویه وکا آگره کی نتمره ام پیوستکو ناوروکاوی برخستن بکن باندوراوی بپاريزن پاراستناوی نتنه به دروشميان و به چالاکیان و انجی به پشتگریه امکاربن هین زیدتر بلاو بکن وکا بکن پرگالکی وکا بکن داخوازا جیانکی و بوی آوائی بدن مشاندن یانا او حقاس انسان هاتن قتل کرن بجسارتکی گلکی مزن اجبرکو ایران روشلاتا ناوین و امکارم بیجن بو آسیایجی در باستاره ولاتکی قدیمه ولاتکی کو اف 1000 ساله لسر پیایه هر دولت بلاو بویه و گوهریه پرچه بونه لی ایران وک مایه جبرچه جبرکو هشمندیه باوک سالاری گلک خورته لور بویا یک پرچه وکم بیجن زنارکی کو پرچه نابه وکم مرمرکی جهبدو قط نابه او قاس تونده ایران و لور او قاس توندی هبه قواسی وی توندیه برخودانی جیهین یعنی هر دو خط لهمبر هف لإيراني هرتم شرن هرتم لهمبري هف تكوشنك مشاندنا جارنا وكا بيجن زمان رضا شه پهلوي چهبو گهراندن نوجان هبو ليدون دري خود ديسا قبنا شوبيك هبو د پاراست بيشتي وي كوب ديسا ب سرهلدانا جنان آيات الله هميني هات سركار او جي شورشك بو شورشك جنابو امكارم بيجن بيشكريا جنا جبو گهراندن كي نو ببيجن ام لي بشره مخابن اف شورش د عليه جنا ده بيشكت يعني لهمبر جنا حتى ساسكرن و جيان جبو جنا كت خطريه بوی پرگالیوه جبو وی هاوی ام بيجن ايران چقاسي توند به او قاس لهمبرويجي شورشي ايرو روجي جاركي دن ام دنرن جن د پیشنگی ده دخوازن پرگالکی بکارینن لهمبر ایرانی گه ایران د ایرانی ده دروشلات ده هگر دوی دیواری قدیم ده دوی مرمری ده کنک بوکرن درزک به دستگرن دوی دیواری ده ام زانن کو او دیوار اوی هلوشه اوی پرگالا باوک سالاری در روشلاتا ناوین ده هلوشه چونکی نونری هری قدیم و هری خورد یه هشمندیا دستلاتداری و هشمندیا دستلاتداری میر ایرو ایران بخویه بله او يعني چون بيجن وقت تحتكي وقت زناركي حشك و نونارتيه دكن هجر جن دفي مرمري دك كنكي فكن اوي افشمنديجي بربه الواشاندني هره بوي مهمكو ام في شورشي لدار بخينن مهمكو ام في شورشي بكن رخصنكي كود بردواميا ويهبه ایروروژی کنفرانس ما جبو و ارمانجی لسر و ارمانجی خبر رخصندکم امی نقاش بکن گلو
ev şoreş em ê çawa birêxistin bikin. Dînamîkê vê şoreşê çi ne ne çi ne. Li hundir û li derve van dînamîkane em karin çawa bihêz bikin. Analîzên sosyolojîk ji bo vê şoreşê serhildana jin jiyan azadî. Em dîsan bêjin riya parastina şoreşê ew ê bi çi awayî pêk were. Li ser van xalane yek bi yek em panêla pêktînin di van panêlana de mêvanên me gelekî hêja hene yên akademisyen, yên siyasetmedar, yên zanist, yên di tevgerê jinan de cî girtine, yên ku di vî warî de hinekî hişê xwe kar anîn yani li ser fikr û ramanên wan henin ew kesana wê tevlê bibin û em ê di roja di 4 panelan de nîqaşan bikin li ser navê jin jiyan azadî û li ser navê serhildana li rojhilat pêkhatiye. بله وقتی ما داوید به از لیبرونا خود خوازمش با کروشه و که میدن داگیر کردن عفرین هیا به همان مجاره و گریدایی جبون الخانه سپاس دیکم هلبت ام سباج نیز و بشوپینن کنفرانسی زور سپاس دیکم اگر که هبیش بو و بویاری بچند گوتنان ام دخوازن نوا بگیرم بویا مخاطره خوب خواست اجی گلک سپاس دیکم چند گوتنین داوی دیسا ببیجم 21 چلی ذاتی ناو نشان تیزانین ام هوالی خوشنین کود ویواری ده خودی خبات تواهی پیشوازی دخوازن ام دخوازن بکن میوان تبلی ببین ام بانگا خوبی اوای دیکن و درای گشتیده و یا داوین دخوازم جبو فریاد سلیمان جی ببیجم کو بویارا قوم ین براستی جی بالکشه جبو کو حقا فیدان ده شازه چلی ده وکو مدزن پارلمنتو ده اخافتنه کر و پیشتی وی بویار بو دور ده گوتو بو شنگال محمود سلیمانی کرکوک ده ریخستن بلاو ده به امی تدبیر خو بگرن و گفل وان خوار بون ام ویا به تواری قبول ناکن سویکاستێک سیاسیە وەکە سویکاسێن هەواڵین me berî anha bi çend roja me bîranîne wan anî weke Sara Rojbîn Ronahî weke Evîn weke Sara weke Sêvê û Fatma Pakîze her wiha suikastekê û nagihan polîtîke û em weke jinên tevgera jinên azadiyê Kurd tu awayê qebûl nakin û em ê encamên vê suikasê jî bipirsin وام جارك دن شرمزار دكون هوالا خوشي بريزداري ببيرتينن از خوازم ويا بيجم ام كارم بيجن اف كونفرانس همان دمي بو بيرانينا فريال سليمان جي ببه و هر وها جنين كود ويشتا كوشن جينا خود جلسانه جارك دن گلك سپاس دكم و بانگا خود دوباره دكم و جبو كداوجي سپاس قوات بجوره ام سپاس دكين هربن هلبت ام كونفرانس جنيز بشوبينج نها وسر كفتن گلك صابر سرچاوي مسرسريمي بله گودارین هجا یکسر ام برای خواب بدن حلبه ما نها بحث کرکو لحلبه جی کنف پانل کی گرین که هات لدار قصن به هفکاریا ناونده لکولین جنولوژیا حلبه شهبا و عفرین به هفره به مجاره گوهردن دموگرافیک و قرکرنا جنان عفرینه پیکات روژان حسین انداما ناونده لکولین جنولوژیا حلبه بمریا روژان دم باش بخیراتی وشانم اولین بیجن روژیان نه آمده اگر که روژیان آمده به اما هنکی بحثا و کارو خواته بکن جبر کو پانل کی گرینگ پیک هاتیه به دروشما چارەسەریە دموگرافیک بنگاه چارەسەریە پرسکریکین جهانیه اف خبات جی پانل جی جالی ناوند لکولینه جنیا الحلبه لهولا هشت آداری آتا خشیخ محسود پیکاتیه دهمان دبید ناو دهندره و پانل دجی مجارین گرینگ هاتنه دار خستن یک جوانجی گوهارتنه دموگرافیک دولت هاترک جی وکی هندزانن هجده آدارا 2018 افرین داگر کر جوی روژه حتی ایرو ام بیجن کو 6 سال پیکته و پرانیه نشته جهن افرینه به دست دولت هاتن گوهرتن لشوناوان گلین عرب تینن تا دهنه بریه چند روژه جمع آگاهی پاروه کر بکو تاج فلسطینه حماسیان تینن و اندره بجه دکن دبن ناوه گوهرتن دموگرافیک دا اصلا قرکرنه که مزن پیکته کو گوهرتن دموگرافیک بخواجی قرکرنه نها اولین بیجن میوان ما آماده روژان حسین انداما ناونده لیکولین جنولوژی حلبه روژان جاره کدن تو بخیراتی وشانمه
روژان دنگم تیتا گلو روژان دنگم تیتا بله ما هنکی بحث پانیلا وکر لبلاش تگو دار بکم بسایبتی مجارین نوسا پر ببالکیش کو د پانیل دهاتن دستگیرتن چبون اگر کو هبه لگالته تو دانیان بمرا پار و بکی لعفرینه چی دبه بله شخوا بانيلا كو لحلب عديل دار خصن حرب ما بندن شعب عفرين وحلب بيرابون ما بند جنرجي لكولينا درباره چارەسەرکردنا داموگرافیک دەبێ بنگەها چارەسەریya pirsgirêkên cîhanî giştî بله di nav da çar xalên sereke yanî wek zanista demografî giştî hat destgirtin di heman demê de guhertinên demografîk li Kurdistanê û bi taybet li Rojavayê Kurdistanê wek her sê herêmên ku hatine dagirkirin Efrîn, Serêkaniyê û Girêsipî lê bibûneya nêzbûna salvegera êrişên li ser Efrîn me xwest em vê panelê li dar bixin بله di hindir panelê de zaten yani li ser armanca demografî ji hêla hêzên sermayedar ve tew dewlet ve çi ye dixwazin guhertinên demografîk bi çi rêbazî yani bêk bînin bi cih bikin û zaten xuya ye yani ev 6 sal taybet ji bo herêma Efrîn guhertinekî bingehîn dixwazin çê bikin ji şûnwarên wê yên dîrokî ji zimanê wê ji çandê wê û her wekî din di hindir panelê de yani xalên sereke hatin nîqaşkirin taybet derbarê koçberiyê hundirîn koçberiyê derve koçberiyê bi darê zorê di heman demê de çawa sîstema netewdewlet dixwaze işte biriya pirsgirêkên demografî û qaş û di navbera dikevneka çareserî wî jî derdixîne lê ama ew tevî bi cih nayê ji xwe wek me destpêkî jî got mijara sereke yani derbarê Efrîn de bû işte ji salên şêstî de eslan me gir dest taybet bi kembera Ereba derketina wê li herêmê çi bandor kir yani taybet herêmên Kurda çawa işte bê zanebûnê işte tiştek li wê derê venekirin wek em bêjin kargeh yan jî cihên xwendinê xwestin işte ji wê salina de berê gelê Kurd bidin herêmên an jî parêzgehên Sûrî û berê valakirinekî aslan çê bibe û zaten gelê Ereb li wê derê werî bicîkirin بله û ev proje heta dest bike şûreşa Rojava yani tabî encamên wê derketibû holê heta 2018 bi dagirkirina Efrîn bi destpêka dagirkirinê de guhertin dest pê kir işte ji bo ziman qedexeyê zimanê Kurdî bûn rûxmî ku em dizanin beriyê wê zimanê Kurdî materyal hemî bi zimanê Kurdî bû ji sedî nû du neh gelê li Efrîn gelê Kurd e lê ama zimanê Kurdî niha qedexe ye em herkes jî wê dizanin بله di heman demê de şûnwarê wê perestgehên em bêjin taybetên îzdiya mezerên pîrûz hemî tên rûxandin hemî tên guhertin em bêjin mînakê wê jî kela horî yani cihekî بله dîrokî ye vedigerê em bêjin bi hezar sala lê ama niha kirine wek cihekî perwerdê bi taybet ji bo zarokên ku li wê derê bicibûne zarokên Ereb yani ew jî dixwazin zaroka wekî babetekî dest xwe de bi kar bînin û li ser wê esasê xebatê xwe din meşandin tabî herî dawî jî bi derketina ev şerê Geze û di navbera işte hereketa Hemes tevgera Hemes û İsraîl gelên an jî kesên girêdayî Hemes tînin li wê derê bicî dikin yani derdûr sêsed mustewtene hatiye avakirin sêsed wekî gundên piçûk piçûk çêkirine şûnê darên zeytûnê jê kirin û şûn wir ew cih hatin avakirin û li wa derna işte ew gelê an jî kesên girêdayî tevgerên Hemes li wir bicî dikin بله yani bawekî giştî di wê çerçoveyê de بله جوی شون دا پلانسازی و درباره سالوگرا داگیرکرنا افرینه ده هیا از بویجی بپرسم بویا و ام خاطر خوب خواست بله نها ji bo wê yekê dixwazin biriyê xebatên me yên jenolojiyên derve بله em panêl li dor bixin di مهم. heman demê de em bikin dozekî ku hemî tevgerên azadî xwest tevgerên demokratîk di heman demê de guhertinên demografiyê ku aslan li welatên derve jî çêbûne مهم. bibe wekî dozekî cîhanî û bi wan re were parvekirin
لسر و اساس جی خبات ما وکه خبات روشلاتا نبین خبات گشتی جنولوژی ام دخزن و وکه خالکی سرکت دنابدا بچی بکن. بله زور سپاس دکن روژیان حسن تدام خواهش مرا وقتاند سلبت پانلکو لدارخست پانلکی گیرینگ و کارو خباتین و کوجوی و شونده جی چه بنمش نیز و بشوپینن هربن زور سپاس دکم دم باش. دم باش سرچاوم. بله گودرن هجام ای روژی هاتن داویا اکتوال آخوا حتی برنامه کدن بخاطر ودم باش. Is nation